Kinong ilam bagi dekat jangka KSU Laban Circle hadian kilawat jeng tip halor ka jinglong try jangka ni kejaka halowa lumparing. Kila kenok bagi rumit Muslim kila shnabi anya ka masjid akan ni kejaka klaim dayo jeng bet na kashnong ni ki bor bedi kemi. Kumta ka KSU kala khang no ikan ni kejaka le niam be an jeng Muslim bat kala pa mi no ru yo imam ubla sabi anya ni kejaka. Ka KSU kala penpau bagi por ki berem laju aja ka banchna yeng yaw nong ap ubah pa kalum jeng tep Muslim. Ndri mentapat kini kejaka kala kelalong muka masjid kebelah nabean. Kila pentip ru bagador bar senong lowa lumparing hadian bakal ujung ujor naga seng lalit jurep baglarai ban pendono ikan naga masjid ndri naga liang jogini ki rungit Muslim ke basaane kem shimlala balai ai halot ni kebenta. KSU kala pentip basyan kaslip ban ujor ki bor peniat ban weng sendon ya kini kejaka le niam. Itu bah hakipor ki bamenshwa ke bor senong kala ailat banchna yeng bansa tang na kabata chokidar ubah pa jikene gulum jingtep jogi Muslim. Ndrei kat banang yat kisingi kene kejaka kala long penban kum ke masjid. Kador bar senong lowa lumparing ru hadian pelio jing ujor ka lajurep barai ban penduk no kene ke masjid. General Secretary ke KSU Laban Circle Usharing Star Khan uleto pengeseng kelahiar syakene kejaka hadian pelio jingtep bakene kejaka kala long kum ka lowa lumparing masjid. Lepencai bagabor senong kala ajaka tang na kebenta uban kemi kelum jingtap. Ndrei lalapat balapan kelaban syakane kejaka mani. Yang tahu lihat tu rup unong pet yakane kejaka ulasa la ndrei ubenai klaim ke NOC ke babiang. Bagajing penio NOC ha ubenai rempang aba klaim ke jingbet ke bapaka kala bo ke senong ha kejing ma. Alor kani keseng kala be no yu imam bat kala maham tenge bakane kejaka kam de kejaka ban mani namar bakim dan gikot kisla iba biang ban penlong jaka mani. Kaseng kala kentur igador barsnong ban cemi kisenjam ki beteng bagat muru ban ujor ru di bor penyat distrik ban lei ai halor kani. Ki la pendan kam ya kani kejaka ani hapo luar lumparing ban longkum kataka lumparing masjid jinsya kani kejaka ka menchua ka barsnong kila ai yakini IT kini gibriu tang banlongkum takajang ban takajaka yakini ban chong tau kerteka ban pet ya kate kolum jingtap mantai dari hakini kisni nam ki balayat ni ba kila benlong yang ani kajaka kum takajaka le yam bat na kaliang jong asnong kila shimti bat kila wan ban inspect bat kila lap yang kata bat kila wan pa ban pendam no man kani ka jingtho ka patho lumparing masjid bat hadian jong kata nak kaliang jong seng ru mentakasni ni layo ban wan ban sakhi dala jong hikmat te habang i kani kajaka kalong ba ki la penlong ya kani kajaka kum kata kajaka le niam bat ka sanitation room i ba ketiki dan kitiki jaka ande ki perlat be sati sakani ka dala ka plan serum te ling ba jong kata ti layo ban kran bat western secretary jong kani ka jaka ka ba ki de ben pet te bat ni lalap tu ba udan imam ubasa kani kajaka tekat kum ka NOC ka ba kipan na kasnong no banta jung to imam i baki pha ko banai February ndai habang ni layo pan kali uni imam batai ngi ba ulasa lupa mentala andru banai kani kejaka te kita ki jong ki ba pen khen ki adong jong kasnong bat ki jong ka jing songsuk songsan ya kasnong thau ba no breu bana bar klem biang ki kwat kisla klem da don kita ki nosi klem da don kita ki police verification kin chuan sa kani kejaka tena kaliang jong ka seng la shim sinjam bangin be noi u ban kaliang jong ka sengru ni la maham kini ba kani kamde kejaka ban mani namar haduk menta kimla ban ai ngi kita kikot kisla ki babet ki babiang ki ban pen shisha ya kata ba kila don ki jigitho nak snong ka thau man penlong ya kani kum kani ka jaka mani te nakaliang jong ka sengru min se shong biang ba snong bat in ai lat hi snong kan shim sinjam ka bade halwa jong kani